Evo nas u Sevidu na moru. Svjedočimo znači strahovitoj devastaciji uz obalu. Još malo pa neće ostati ništa ovdje. Znači napravljeni su zidovi tu, rive, stepenice. Ovo je sad češki. Ovo je donese velika oštrica, a ona je većina je to. Ovo je domaći, 70%. Ona je domaći, ima ovdje puno domaći. Znači ovaj tirka, ovaj diljek, prodan, kupljen davno. Ovo ima dugo. Koliko misliš da je ovo ima da je kupljeno? Ovaj dijak, ovaj ovdje cijeli dio. Ovaj dijak cijeli, pa ima jedno 7-8 godina. Nije tako, da možda i više malo. Znači tu se gradi kamp. Ne znam, ne. Kažu da je da zahtjev za 3 kampa, gdje će oni biti? Pa i ova vila ima zidove skoro u moru. Gledaj ovo. Majko Bože. A čije vođe ovo? A, čije vođe? Ja govorim. A ovdje je napravio, nemojte snimati, nemojte to raditi. Ja vas poštujem. Ne snima on lice. Recite, što je problem bio? Ja vas poštujem. Evo, ne snima on lice, što je problem bio, recite mi. Problem je da imate devastaciju u drugoj uvali. Samo je bio tovarski put, bagati. A ja mislim da imao dozvolu, znaš Bog? To bi imao dozvolu. Ja da imao dozvolu, pa mi nije jasno šta. Ali imao dozvolu, ako mu ja ih ti sposobne temperature. Ako mu ja ih ti sposobne temperature ili broja postolje. Znači ovako to krene, raskrči se šuma. Ovdje su bili prije u stara vremena, prije 50 godina loze. To je bilo sve po vodama, po vinogradima. I onda kako se stari vodan mladi je došao, isto se na polci nema nikoga i ništa je vodaju i to je to. Ovo što se pospoje to, eto, građuje se, ko ima dozvolu, ko nema, to ja ne mogu znati. To znaju naši općinari koji su nadležni na tom. Šta ti je vodi interesantno? Po veličini kuće svakoga možeš poznat okle. Ili je iz Imotskoga, ili je iz Sinja, ili je... Ili je domaći? Nema domaći. Sad ću vam pokazati gdje je domaći. Šta se tu dogodilo? Znači ovaj vode nasip, da vidite ove kamene i ovo, to je se nasipalo nakon Domovinskog rata. Bez kontrole, vjerovatno onda nije ni bilo.